Imana naho turi mu buntu turafite icyo dusaba kuko Yesu yavuze ngo nimwamunda muzitondera ibyagezwe cy'imitaje kuko ari byo bimenyesha ubu n'icyaha ciwe cyose ntacyo buhara abasambanyi gusa abasuma abicanira abandi duhane n'abaziruriza bato naho turi mu buntu turafite icyo dusaba kuko Yesu yavuze ngo nimwamunda muzitondera ibyagezwe cy'imitaje kuko ari byo bimenyesha ubu n'icyaha ciwe cyose ntacyo buhara abasambanyi gusa abasuma abicanira abandi muhane n'abaziruriza bato twikebuke dukorere Imana tubahirize amabwirizwa cumi atari uko ugusenga kwacu ntigisesema kuhoraho twikebuke dukorere Imana tubahirize amabwirizwa cumi atari uko ugusenga kwacu ntigisesema kuhoraho hari benshi bavuga ngo isabato yarakuweho bakongera bakigisha kwitageze ari icumi mbere nawe ntibibaze icyo cyo cumi kivare ko tuzi isabato ari icyakare bagakorana mu mashengero menshi guhimbaza umunsi wa mbere w'izuka kandi atanaho byanditse namba hari benshi bavuga ngo isabato yarakuweho bakongera bakigisha kwitageze ari icumi mbere nawe ntiwibaze icyo cyo cumi kivane ko tuzi isabato ari icyakare bagakorana mu mashengero menshi guhimbaza umunsi wa mbere w'izuka kandi atanaho byanditse namba twikebuke dukorere Imana tubahirize amabwirizwa cumi atari uko ugusenga kwacu ntigisesema kuhoraho twikebuke dukorere Imana tubahirize amabwirizwa cumi atari uko ugusenga kwacu
machoni